Koliko je marketing očajnički potreban Obmanagićevim brdomidama najbolje govori podatak da je usprkos što ga je Senad Hadžifejzović epski obrukao smjeračem životne energije, Obmanagić ponovo dogovorio tko zna koje po redu gostovanje na Face televiziji. Naučnici za njega kažu da je pseudonaučnik. Kao i uvijek samoljubivo je najavio samoga sebe i eksplozivnu emisiju koja obećava milijunske preglede. A imamo temu koja je vrlo eksplozivna, jer imamo čovjeka... Direktno, šta je ovo iznad Amerike? Večeras ćemo to raščlaniti, a ja mislim da ova emisija obećava da prestigne onu prije 5 godina. Međutim, umjesto toga Senad mu je narodski rečeno ponovo prdnuo u lice. Tijekom sat vremena poslovičnog lupetanja Hadžifejzović ga je konstantno prekidao jer je Obmanagić s količinom nebuloza o vanzemaljcima stalno bio u prekoračenju maksimalnih vrijednosti. Bravo Obmanagiću, odličan intervju, transfer blama je ostvaren. Mobiliziraj sve raspoložive botove u komentarima i moli Boga da emisija ima što manje pregleda. Fenomen dronova, kako ga zovu, ja bih ga stavio pod naučnik, jer ovo nije samo reč o mehaničkim letjelicama. Pa Oklahoma, pa Kansas, pa na jug do moga Teksasa, pa na jugoistok skoro do Floride. Doktore, super zanimljivo, nije ti predavanje, intervjuje. Dakle, imamo u više od pola američkih država prisustvo. 3 su moguće... Pogledajte sam samo ovaj podatak, poštovani gledalci, to je CNN uporno najviše o tom izvještava. 2 sedmice imali smo ove pojave na nebu. Dakle, svjetleće entitete koji su bili iznad nas. Prije mjesec dana nije se znalo šta je. Molim te, ovo je ključno pitanje. Dakle, koordinirano informacije idu i dođu do ovih naših malih državica i svi prenose isto, koristeći istu tehnologiju. Držimo se ovo. Nećemo to. Ovdje je ista stvar. Šta ono vidimo? Vidimo da je riječ o organskom materijalu. Već si rekao da je to organski. Organski materijal. Govoriš da je to kombinacija mehanike i organskog. Tako je. I čak u nekoliko slučajeva smo primijetili da iz organskog materijala ispadaju te letjelice. Kako ih proizvode, to već nije naša tehnologija. Da ti onda opišem faze koje slijede. U prvoj fazi... Kratko, nas zbog čega, mislim, da gledalci imaju... Ja imam taj... Zašto imam taj osjećaj kada s tobom razgovaram kao Dodik ovih dana? Pomalo nadutosti, probavni problemi kada te slušam.